Ema minti. Oni wabusuya. Monsranza madi. Baby, I'm a baba. Yet na go to school. Miss Ankruma. I go. Miss Anjuway. Say, damn you how? I say, na dentina. Oma, me nana ni me school. Me baby, Emmanuel ka say, me ni school fees. I say, na what be your school fees? You will receive here. A life testimony. Me person me catch up upon say me your school fees here. I say, I papa tintin ya. O she coat white silver color di buy. Hallelujah. Mr. Oba, Odo Nsatu Nsayem Ubefasi na wasifam. Amen. Avoid to Asubra. Me wafa hudi. Hallelujah. Me wafa hudi. O Gwama Adimi Ojata mi. Me wafa uzi o Gwama adini moja tawi me wafa uzi hallelujah me wafa udio oh hallelujah me Oja tom yo mi wafa o yantunya mi Gwama o Gwama anapadini oja desha konkona tom ya bodi o mi wafa o anapa ya wie nyina dwane o Gwama ahuche nyina dwane Imoja de she kokonata Mewafa Anapenya mi Gwama Gwama Adini Imoja to Mewafa Anapenya mi wafa udio Fiwa kuma mutuoni Amoto Atomi abodio Mewafa Anapa huche nyina dwane Bidini Amojato Atomi abodio Mauye nyina mo Mewafa Anapenya mi Gwama Gwama bidini moja moja to Atomi abodia mi wafa
fawudio koma Madi mi wafi ya wejnamu Madi mi wafa usajnamu Moja bia kasama miamba me wafa udio Anapani ngwasi njina jani koma Na uche njina wamo Moja kasama miamba Tabia bodio mi wafa Anapenda viegwaba Ogama bidiri moja etiti nefsho goma mia megaba Ewafa Anapenda viegwaba Okama Atamia bodia Ewafa Anapenda viegwaba Okama moja bia atami abodio mi ofa anapenya miogwama Yesu ofa anapenya faudio Mama bidiri moja atami madini wa mabrabo yimo Yopa Asenya miaka so Hawenyi na kane Hawuchenyi na kane Hawuyenyi na wano matini mwa Mojado Bigogo Kwa mabi Adini Ojata Niwafa ana pamoja nti na Yesu moja nti ana penti Yesu moja nti ana peyu na Amen. Alright, with that was Kachunia said, Radi Amaya Kwenja. Or Kachan said, Radi Amaya Kwenja. And Junior Mayesu. Amen. They say late in the doors. And I saw him putting force in the bottom. You don't know. I'm on a boko. Someone tell you more and I don't know. I'm not doing what you must sing Uncle Pong. So we are that a set time. Now we are that Yamia and Kwa or Homeno. And Yaminum, you know, dear, a you be dear. Oh, and Kwa or Home. Namasume Homena. Enyame no dia ayobidia o se kai obofo o mrant brim na daboni na ede aba. Serving God is one of the privileges. When you serve God, your life became so different than people. We believe that they are not worshiping God. Christoni e wada jinse obekọ baby elije bia akose time. But the Oba solid here, and need your coaching to wabre only time. See, Antia once here, see a Christopher, a brabon bay thing, send ye huni. Because of ye niming yamia, ye somono, and I yen tiasie, and a de bia ya brabono, ye de grato pray. Amen. See, Antia mia sia. Obebam pufri mu amenu mi enti ase yantina se a ye huni yi waye nyina wo se bedi me honam ne
me moja no na me ni enhohoro na me ni nya pam. There's a teaching we have been teaching and teaching as attending yenim. And we make asem one program ase. Na asofo ho nyina BCC omtia se bi dwane fi program na se. Because enye is say sofo gina property so kan okore kire nipa. Yesum nyame so ye ntiase. Aye so papa ho na mfo buo ne ani die ma no. Na mo uhia bibi dia wo call papa no ho. Na wakɔhyɛ ne na wachi. Awurade hyirai wa amemene fe so. Moma yɛm fa nyame na ɛmmoa yɛn. Kai so wo ho twɛn. Kai so wo ho twɛn. Ene me fa time bebree was a divine favor of God. Asɛm a me kasa fa ho no, divine favor of God. Semoja na nhwie nwu anka de ni ho. Tie ha. Semoja na nwu a de ni ho. Enti ade na nani moja no ebi eni wo benya pam. Na wo se me de ameni awurade nya pam. That means you are not prepared to live where you are. You have to be continue. Baby a wujina no. Me bana otu ni bani dino nipa ne mantem nti ye kotu di ni start 3 o'clock mimi ko do at 4 o'clock because nipa ni nyina akwa yie ono osum nyame wa asumdwe ni akomapam no odidia oda onoma na ni chie na emo no pa hunyade no ntumi nyeden enna yemisa ho say are you faithful to God bisa onu yase menua wo ye ni kredifo ma nyame
ensane aduane na ɛwɔ adeɛ no ase no ɛno na obiara kita disposable na wahwie na ɔnom ɛbere bi ba yɛbɛbɔ wo din anua aduane nso wontimi ndi bi. A day is coming. Are you prepared? Are you ready to surrender your heart? And then obi ya sorry about so what tia me na so ntimaja sorry tifie. For how long? Oni baby awoko. Se wonim dia. Enne me agi Nyankopon de ma wo se sesawa kwan. Me say the end of this year you would at 2027 no wo be increment wo be toso adia yenhu bi dagana yemfa ye ne hu da ene ye be hu ye be sie nipa masses because minu ya po awurade ana hu ye hu ye akasefo be gya ho japade ho na wo hia ni wo de no de na be gya minu be gya den bisa no say e den ni be gya mema awure fi o bi wi a mepa bibia bodate egudan mu a ne mabubie koketina no when you see it no say 20s 26 no say 20s 26 ekwa wie no papa kan ekwa wie no papa kan nipa ni be ya mo ja ena Nyankopon pese Ghana hu na fa ye bedwane abetoa no wose yensan kotete atempon no so na mabobe anyinya no maya eni suade hu nimu no omane eden ekisa anapa me pesa wote ase se awurade do na kawa kwan a obesesa akwanhia be rise more this year they say ye hu twe akwanhia be rise more ye be lose souls nsuo be sai nyama remember said this year we are na ye adwuma ejahye be rise bie ye be lose souls ye nwane mra ne ntem nchen ye nwane mra ne nchen ntem before it's too late. Pick your Bible, let's see there. Hebrews chapter 9 verse 22. Hebrews 9:22. Hebrews chapter 9 verse 22. Na yehwe and then ye timia pu Yesu ama ya puna to say ya the na apamo ne nya kro yempese yempese behu na mo kwa yes na Kristo ye pega krata e se ye kro wo hu ye